Kapitang Inteng! Nay, si kamot gayam day ta nakabistida iti puraw asabong-sabungan, maribanan. Apaya kasta tiba daw, naggapuam aya. Ijay man balay da Mari Sofia. At dalanapan ko binayadan anateng na. Taawan nga minti pang baryana iti kwartak alimagasaw. Kahit kasta ti kawis akas lamapan ka makipartay. Awan mo't dakas na nukas to'y ti isuot ko, Mare. Badok mo't daytoy. Saan ko mo't abinulod wano tinakaw? Ha? Kas kay lagraraman no kasta. Ay, okay lang. Nukas ta ti kapanunutam, Marituyang. Angam siyak, isuot ko lap ta ti kayat ko nga isuot. Total, badok may... Ha? Kas kay lagbibisayn no kasta. Ngam no siya kay mabainak. Taamangan no kunaan dagiti kabaranggayan nga graramanak, ha? Kas itinakunak, Marituyang. Okay laeng akas tati ibagam. Ti importante kanyak, saan ko atinakaw, wano binulbulod laeng ti kawuskaw. Ay, aday tahay, nakapulbusa kon, nakasagay saya kon. Kas makitak iti sarmeng, talaga abo makita kon. Angam, napintasak lata. Ay, tararat. Ay, kapay nga umisim-isim dito sa ti sarmeng ba na? Ay, wan, inteng. Ay, umay ka. Agsarming ka. Apay may? Sige, mingmingam tarupam iti sarmeng. Sige man. Ming kakastoy. Aday ta. Anya ti makitam iti sarmeng. Natarak pa'y matlaing ba na? Anya ti makitam iti rupam. Natairak ngagpaisaw. Sana mailibak alakaya kun? Wen, bakit kan lakaitan, inteng? Mabot na pa tip 150 years old. Anya? Wen? Ay, di anyan tulangan tilangata nga iti day tatawan. Kasanon ti biyagta. Awan mo't nga rod anak ta amangay wanto kadata. Kaano nga rod ti kayat mo apagpatinggaan ti biyagta? Ay, dipindi day ta, inteng. Tadi tayo mo't ammo ti biyagta yaw. Guri ka man. Apay ngagpapapintas ka. Kanda kita isusuot mo. Di mo mutan isuot na giti daan akawas mo. Kasta nga rod ti kayat ko. Iso asika, isuot mo mutan dagiti nagpipintas a t-shirt mo. Nga uray adda kalaang diti balay. Iti kasta, kanayon ka, anataan. Aya! Maribanang, mapan ka ka DJ Ilay, takas lablo uming kamay. Nagpulbo saklaang, Mare. Naglip glow saklaang. Nagpintas pa'y day tabistidam. Ewan Mare. Papapintasam ka din ni Kapitan, Mare. Saan na kasta, Mare? Ang napanunot ko ngamen abakatakon. Iso akabayatan asibibiyagak pa'y. Agpapintasak Aramatak dagiti iduldulin ko akawas nagpipintas. Kasta? Ay wen sayang mait. Iso asika, marikwanang, agpapintas ka mait. Usarem dagiti nagpipintas akawis mo, nga uray adda kala dito'y tersinam. Masapol akabayatan asibibiyag tayo pa'y, aginjoy tayo itibiyag. Aya! Babakit tayon, Maray. Kat kabayatan asibibiyag tayo pa'y, aramiden tayo, dagiti kayat tayo nga aramiden. No adda lakot kwarta tayo,
agpasyar tayo. Wan mare. Sige mangagpaisaw. Tuladan ka man. Isuot ko man dagiti agkakapinta sa kawiskaw. Amangan no mataya kun ngamjak paila na isuot dagijay. Husto ka, mare. Dala, ikan na kun iti sabon anabanglo. Amumon tay paborito, mare. Wan mare. Mabiit laeng taikan ka. Na, imbag man marikuanang, tadda ka laang dito'y tirsinam, ngam nagpintas ta kawas ma, kas kalagraraman. Na, katsika, kita mamot da tadastar mau. Iso lang ay isaw. Inaldaw makita ka ngamday talat daster mau. Ay, limati kastoya daster ko! Na, agpapada ka di amin dagiti daster mo, mare. Nga dapisang na itigayadan na. Kana dapay mansana itakintang nga. Katuwan, design na day tamaray. Ti ko nam kede day talaang ti daster mo. Oho, ado ti badaw, nakadulin da. Alangan mat nga kawasak iti napintas, nga daakla iti balay. Ha? Sana kakasken ka nga graraman. Ang amda kami kan ni Maribanang, agkawis kami latay tinapintas, nga ora adda kami laang iti babalay may. Anya? Iso si ka, usara mo, nagiti kawis mo, ang napipintas ako nam nga duldulin mo. Tapno saan laday tamay may sa adaster mo ti ususaram. Akas la di ka pa agdigdigusan. Oho, sana lang nga graraman nakaskada kayaw. Na, anya nga ruti katangam, tay may ka. Awan, nakaw, takababain metken ka Amangan no pa kaibabain am launay, no addak dito'y tirsinam, idento ta nagpintas takawus mau. Ha? Ditakan! Nga Ha? Awan pa'y kawus ko napintas, pasig ang nagdadaan amain. Apay nga may nga awan kawis mo na pintas. Wala, awan mo't igatang ka. Kit apay nga may nga awan igatang mau. Wan ata importante mo't agumatang ta iti bagas ken si daan ta badong. Apay nga min aya. Damag ka la, damag! Iyay. Ay! Apay nga min aya, akas to'y tibiyag kaw. Apay nga main asaan ani Edgardo itay, pisinong batak. Ay, nagganas ko may tatibiyag ko iti danana. Na. Apay-pay lang ngamin nasikatin na kiasawak, badang tunggal agditay day. Kanayon ka nga agkaray. Ingkaray manaragsak na tibiyag ko kan ka. Ingkaray magawatam jay bulan ka ti sagot mo kanyak. Amang sukdal ka iti talo abituan ka ti sagot mo kanyak. Yam sa dino itanti ayan dagiti akarim. Ayan yan ayatibiyag ko. Tajak pa'y makagatang iti napinta sa kawas ka. Ay, pasigla sa luya ti sidsidak. Nga og-ogot agla di tayo gigay. Ay, jak pa'y makaraban iti fried chicken. Ay, Sumardin ka ba? ay, himbag pa'y dabahan ng banangan kan kwa ng baak. Tama ka ba duday tinapintas? Ay ngam siya kay may salang tidaster ko ay. Maawatak itan. No apay nga gram-drama ka. Tuya. Ramay. Apalam dagiti kukumarim. Nagpipintas ti kawesda. Dinto ta siyak. Awan na pintas sa kawes ka. Bayulay, mabalin ka diti umutang iti taluribaw. Taluribaw? Nay, nagdakulan nga, inana. Wain taawan nga min kanan mikin ni badungkaw.
Ingam kasanom ngay amabayadan, nana? Di kagdanag, tabayadak tumulang. Sige. Ikan ka Kaasi kayo mat adimangan. Ngam niya, laglagi pom abayadan, nana, ha? Wan violate, bayadak tao. Aw, at iti 2,000 na natuyang. Ngambayadam to Igatang ko dahi iti abuna. Wan kwaraw, di kagdanag, tabayadak tao. Igatang ko amin iti kanon mikin ni badungkaw. Apay, awan panggedan itayan itataba daw. Agsapsapul nga rod iti pagtrabahuan na. Ay sikaman kitday, no adda ipatrabahom ken kwa na, kwaraw. Awan may. Sa nabalay, makasapul tumutla ang ni badung ko iti panggadan na. Kat agbayadak taw iti utang kaw, kwaraw. Papanam tuyang. Kundi lipstick kamay. Sapay naglabaga. Inak ijay ilay, inak makichinda. Ada ka di kwartam. Nangalam nga. Inutang ko Imbag man tad na nagpautang king ka. Wen, 5,000 ti inutang ka. Iso nga inak makichinda. Nagdakilay. Mabalinta pagpuunan day ta. Ngaglako-lako iti kumpurmay. Ay saan? Mudto yan, ti 3,000. Ta pagpuuna ngaglakaw iti merienda. Saan amabalain? Ha? Apay ngay. Adda kayat ko agatangon. Iso nga ingkag sapul iti panggedam. Tapno adda pangalaam iti pagpunam. Ada lang nga ro, dahil ta nautang mo 5,000. Saan nga rod amabalain? Ha? Sigay inakaon. Kat ingkamutan agsapul iti panggedam. Naa. Apay ngay, nagpipintas kayo matain, antibanang, nanakwanang. Ay, talaga, Kwarog? Nagpipintas kami? Wan may. Nagpipintas dagiti bestida yaw, sabong-sabungan. Bagay mi kaday, Kwarog. Ay, permi Ay. Kas kay labagbalasang. Sakit kundi hirpin kayo pa'y. Ang bagay yaw. Nala, Kwarog. Ilibre kay ti merienda. Ha? Anyat kayat mao. Eh, ilibrinak na nakwanang. Wen sige, ibagam na niya ti kayat mao. Ay, adada na nagpintas ka na nakwanang. Nala, ikang kay ti kaimasan at tinapay. Wow! Ay, mabiitla ang Kwarog. Ha? Pudno ka di anapintas kami kan ni Maricuana. Katuan mo tantay. Sana nga gululbawd. Bakit kayo ngagpaisaw? Ngam napipintas kayo lata. Nang runa ta sabong-sabungan dagiti bestida yaw. Sige, Kwarog. Gapo iti kastaan ako nam. Libre ti pangrabiem. Wow! Umay kantumangan ijay balay, Ha? Ijay kanton amangan. Agluto akto iti naimas asidaan. Ayaw! Dahil tati rason no apay ngagpapapintas na Tim Kwaraw. Takabayatan ka no asibibiyag pa. Agpapintas. Kain agbado iti napipintas. Kain agaramid ka no iti nasayaan. Sa bagay, husto matkit ding ang gail. Kastamat ti aramidek. So, pasig adagiti napipintas at ti susuot ka. Awan dakas na ang gail. Umay kayan, nay. tamangan tayan. Nakaluto akan. Mangan tayo ka nun, Kwaraw. Ayaw si naimas ti sidain tayo itanggal. Oh, kita am day ti ginatang ko akawus ko badong. Oh. Ay! Ne. Ay, Dagita, ti ginagatang mo jay sentraw. Kawas ti makisalip iti rina-rina. ay! Nagpipintas to pay. Oh. Kita am day ti ilaw. Nagpintas. Wag dagitawi. Ngampasig anag ngingina. Na, kahit ada ka di ginatang mo akawis kaw. Awan. Ha? Kita niya nga ti ginatang mo asidenta. Gimata ka di iti bagas. Wen, may 1 kilo agalungkaw, ken 2 kilo abagas. Laing, itin total 5,000 ti igam mo a kwarta. Nagadungarod ti ginatang ko akawiskaw. Ket no nagngingina,
Gimatangak pa'y iti nagpipintas a sandal kan tsinelas ka. Bukas ka nga raw. Si kantaw, timang bayad iti inutang mo, alimaribaw. Ha? Heh, dagitakit kawasmaw, apang rina ting kaginatgatangay. Apay, makisalib kaya, iti kinarina. Apay, di mo ka di kayat ang napintasa. Heh, di mo rin ti panunot mo. Iso ang makamuka amang bayad, iti inutang mo. Awan bibiyang kaw. Na? Ni. Sino nga ito masabat ka? Nakagaon mate. Hello, Kwarog. Hoy, oh. Who, me? It's me. Ha? Oh, no. It's you? Yes, it's me. Ay! Yay. Ay, sige, Kwarog. Inakaw. Bye-bye! Yay. Anya tinapasama kininana to niya. Apay ngay anak kagaon. Makitam ti sumungad, marikwanang. Wen mare, ni Mari Tuyang, nakagaon. Hello, kakamay. Ay, Maray, apay anak kagaon ka. Na, apay akasta ti katawang marikwanang. Apay ti kunam, da kayo laang ti makabado iti nagpipintas. Ha? Kanayon dak apaapalan. Iso nga ita. Adayaw anapimpintas kun nangingin ti kawas kaw ngam da kayaw. Ha? Ora siyak mo ta. Sigay, indakaw. Tagpag na pagnaakman. Na, Aniyan ni Mari Tuyang. nangalaan ngay ni Marituyang itikas jay abado na. Kung naman tabayada madagaw sa nanatuyang. Kun imbagak mat nga igatang ko iti abunaw. Tara matag iti gardin ko iti likodan ti balay ikaw. Ay sigay. Tamang ibaga akin ni badung ka, Kwaraw. Nga main adda trabaho na itakag. Hay, ipan kunto iti balay mo. Sige nana. Aguray ka man. Abay ka di nakagaon ka. Sapay, sumilang-sumilap tay. Wala, nagpintas tupay. Ay! Sa nga gasaut, dua gasaut, talo gasaut, upat na gasaut, lima gasaut, inam gasaut, pito gasaut, walo gasaut. Ayos! At na kwarta. Badaw, ikanak iti advance ko kin ni Violife. Agsingsingir nga minaon. Kun uray ni Kwaraw, igatang nakanungamin iti abunaw. Daytoy natgadak to yan. Igatang ko iti bagas kan si daek. Kat tapno makabayad ka iti utang mau. Ing kailakaw, dagita ginatgatang mo a gowns. Ta isaw ti pagbayad mau. Ay sana! Imbagak king kaiday. Ati 5,000 nga inutang mau. Kahit pagpuunan talangay naglako-lakaw. Ang di mo matkayat. Tagayam, napan mo laing gatgatang iti gown. Pagpaspasikat mau, kadag iti kukumaray. No di kagat balaa. Kaya't kumat apasikatan idaa. Nukas na nga raw, makamukan iti biyag mau. Nagturid ka nga imutang iti 5,000. Iso nga ita, makamukan amang bayan. Tuy natgadak, igatang ko iti kanay. Makamukan iti biyag mau. Anya, ilakom kanya kiti 600 day taagawn Mari Tuyang. Un maray, ta ipaunak kin ni Violite. Ananwak nga iti gown. Kat pangbalay mo Ay na, Mari Tuyang. Pudno a makitkita na kami ken ni Mari Banang ang nagpipintas dagiti bestida may. Ngam saan agawn. Mabalin mo matlat ta pang balay. Pasensyakan, Maray. Ngam saan nga agaw kawasiti kasta. Iso asuray, jak gatangan day ta. Ha? Ilakom kanyak dagita agawn?
Wan ko mamaray, tapagbayad ko kinikwarog iti utang kao. Ay, sa anak nga agbadbado iti kasta. Sa anak nga't amakikuntes iti kinarena. Mabalin mo tapang balay dagita, oy maray. Ilakog ka iti sag 600 ta 700 ti pinanggatang kao. Na, Alan amaray, gatangamon. Amaw, marituyang, mistik mo. Gaputay mapal kakada kami kan ni Marikwanang, napan kamutan gimatang itigaon, tapno maartapan na kami. Tagayam, inutang mo, tiinggat-gatang mo. Nasa o kanyak day takat ni Pari Badong. Ha, Da kami kan ni Marikwanang, kat siguden akawas mi dagiti us-usaran mi. Tawan mo't dakas na nga agkawas kami iti napintas, nga uray at da kami la iti babalay may. Takukwa mi mat ti kawas may. maray. Nukuma ta pinagpuunan nyo laang kanibadong mo tinautang mo a 5,000, nalabit aggangganan siya kayo itan. Angam saan mat, tainggatang mo iti ado agawn mo. Tapno laang maartapan na kami kan ni Marikwanang. Maray. Ala, ingkaila ko iti sabali, bareng gatangan da. Ang panagkunak, awan gumatang iti dayta, no dito'y barangay tayaw. Ay, pangalaak ngay ngarudan iti pagbayad ko iti utang ka. Ay, kunak nga may nutulungan nak ni Badaong ngamsan mag... Gapo, tadi ka agpampanunot, marituyang. Ay nanatoyang, agpanunot ka ngamin anaimbag, nuhus tumatlaang ting karamidan. Iti kasta, awan to ti pagparikotam. Ala sige, diton tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.